үткәнгә 75 ел үтсә дә, ул китергән кайгы хәсрәт, ул салган яра һәм җәрәхәт күпләребезнең йөрәгендә әле һаман төзәлми, әле дә яна. Ул әрнү булып, буыннан буынга күчә. Сагыну, юксыну булып, горурлык булып яна. Өчпочмаклы хатлар, яисә кара пичәтле шомлы хәбәр булып, музейларда сандык төпләрендә саклана. Şakına ot çıkarmaganlar, el yarı mini kanlapa hürüp kalgan. İzret soğuşkına bitsen indi, jimu için bir nerse jertüge taktırıp, isen sağına kaçsınlar, bağır kiseklerim. Oytırlar Allah buyursa, oytırlar. İsensiz benim işim yoklar, kadirli, gaziz tuğan yoklarda yaşarken tuşu eliyim, Siyekli Fatima'm diye. Sizle sağlıklı koynak selamlar ben halktan, hat yaza ilham, selam varşa tuğanlarla, dostlarla diye. Bizden düşmanlarını jiri, tuğan yapmamıza eğlenip görüyoruz. Kadın kızlar, balalar, kartlar, olar barısı faşizmni jingde zor ölüş kırttılar. Elegi kitap, büyük jingni yakınaytırga buluşkan gadi kişiler turunda. Front һәм тыл бу сүзләр бер-берсеннән аерылмасыз. Тыл хезмәтчәннәренең җиңүгә киткән өлешен бәяләп бетергесез. Хәерле көн барыгызга да. Быел чыннанда безнең республикабызда, районыбызда бик зур истәлекле тарихи вакыйгалар көтелде. Без инде Россия күләмендә бөек җиңүнең 75 еллыгын үткәрүне планлаштырдык. Бик зур чаралар тәгаенләнгән иде. Алар инде онлайн форматта һәрбер җирлектә, районда яктыртылып бардылар. Илдәге менә шушы пандемиягә бәйле рәвештә алар инде без планлаштырганча барып чыкмады. Бәлки инде вазгыять үзгәреп, иң мөһиме халыкның үзебезнең сәламәте булып тора. Алдагы көннәрдә әле безнең ел беткәнче шактый вакыт бар. Матур итеп күрәтеп үткәрергә бәлки насыйп булыр. Аннан соң да Тайсырның 100 еллыгы. Бу да безнең ел беткәнче әле безнең планда чаралар бар. Аларны да үткәрергә язсын. Шулай Актанышның 310 еллыгы, районыбызның 90 еллыгы. Менә бу чараларның бөтенесендә инде үткәрергә язсын дигән теләк бар. Инде үзебездән торганы пандемиядә аңа чик куймаган. Ул безнең тарихыбызны барлау. Аллага шөкер әйтәсем килә, районыбызда актив кешеләр, шәхесләр бик күп тарихыбызны барлаучылар. Бүгенге көндә дә моның буенча эш бара, барлау бара. Безнең инде бүгенге көн ул иртәгә тарих битләренә керә. Шуңа күрә үткәнебезне тагын бер тапкыр барлап, яңарту безнең төп бурыч булып тора. Моның буенча мәктәпләрдә, авыл җирлекләрендә һәм инде кемгә баглы һәрбер оешмада зур эшләр алып барыла. Һәм бүгенге тантаналы матур чара ул бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлап чыгарылган бик зур эчтәлекле китап. Бүген ул безгә инде кулыбызга килеп керә. Менә шушы матур чарада катнашабыз һәм шушы китапны чыгаруда, тарихның барлауда өлеш итергән һәркемгә зур рәхмәтләрне җиткерәсем килә. Һәм сүзне инде Татарстан Республикасы Дәүләт архивы җитәкчесе Илдар Фәритуллы сезгә зур хөрмәт белән киләсез. Biz bugün şuşa әле бик матур көнне җыелдык. Бик мөһим
Çünkü bu kitap bizden araştırılmış kitap. Bu önce yıl sayı 9. ayda bizim veteranlarımızla dinlediğinde soğuşta katlaşan kişilerine bir bölüm sanatı var. Ama lakin bu vakitte tızda kalan kişilerimiz bizim etme şöyle yapalım, etme programda yapalım. Hem şu kitapların biz onların durmuşun, onların hizmetinin soğuşta cimrinin uzun rolü başlıklı biz hem başlıklı gösteririz. Bu kitapta gösterilen tırının durmuşunu halde. Bu demek производственного tübül senerat tübül nedidir снарядlar самолетlar yetiştirmek tübül. Bu tırının vaziyeti, bu kuruşu, vacitırmış, ikine okmaşağını, ona koyulanlarla şunu ne kadar ne ülken tamaşada hemen eğitimler, kerosин biteli, kerosин koyulanlarla kapıyor. Sorun koyulanlarla. Şu şimdi vakti yakayıcılarına Hamil zor eğitimlerde belki zor problemler deyip biz sırada şunu olsun, tek teşkil konser brigadılarının qaysi frontlarga kirilen hem şununla ilgiye kadar var problemlerin, var soğuşunun tığının var yağında gösterdi. Hem yine bir kişisel fokuslarız, bu kadar işletmede gittirin, benim şu kadar önce bulayın gibi bir tanrı için yani lakin bir şartlar bu kitap olmuş. Çünkü inşallah Allah sonuçta meseleken bilmezler. Biz biliriz. Yok biliriz. Hemen de orada kullanılan zamanca çıkmalıdır. Yani da bu aklık var ya, kadın yanılmış işleyenle bu sefer. Bu orkutta şu kitapta kullanılan materyaller var. Değil mi? Mesela telefon denilen da çok mahsuslar. Bu orkuttan olan ссылка. Сол ссылка bilen kirgeç, bu kitapta bulunan videolar, materyaller, kargılara ayıran barısı da çıkar. Evet, internet tüketilebilir. Orta sizler tanıştırın diye. Yine bunun sözünden, soşu fırsattan bir hükmüşüm var. Ne umut neyse. Ne tatarlar bakın düzüleyim, üstüzüce dursun. Ben de bu kitap kullanırım. O bayrak kişileri etmezken ki şu biblioteye kadar mektepte onu tutturmak için. Hem şundan indi Respublika Yetekçilerinden, Gülden Sakaryan'ın isminden benim şöyle bir konuşmam var. Sizde kadar diktatörler şu kitap tuzargan ki, onu tırnak ki, onu kullanırlar ki. Şimdi programdan çıkılsa da vakit tağıp versiyonunda da bizim karşı. Şu asiratlarımızda da şu kitaplardan koyuyorlar, şu var konuşuyor. Sonunda ödemelerden çağırırız. Hasan Zaman İsmileri Tezke İnternet Mektebi çağırırız. Thank you.
үшін бик зур рәхмәтләремне җиткерәм. Район халкы исеменнән бик кабына әйтмәдем, чөнки шигем юк. Бу китапны безнең бөтен райондашларыбыз да укып чыгачак. Сезгә бик зур рәхмәт. Сәламәтлек, уңышлар. Yazlar jituge dünya uyana etken gene yok yollar şadımdan